watukufu emesaji ndiyo bari rijeri ribenuwe mbaiza habari rijeri rengoze idaula ya Komori. Yode mesaji ya leo watukufu rani jaje mesaji handani ngani shukuriyo le bavula la hembude ni shukuriyo mji mtukufu wa Manza ese raisi wa hedaula nguswaliho leo nguswale juma leo harimo mji mtukufu wa Manza ukangarijwa usonsi pia si wana Komoro ukamji mtukufu wa Manza mji wa Kansi mji mwema mji ujisawo mji wanza mahada mji kaore wona shewo mji kaore ngandwa shewo mji kaona majeni kawa ona mahaba mji kaba hawandu wasoma baha de grands notables baha de fonctionnaires izongari zijuao kwa mji wa Manza mji propre surtout oui nisipade da Manza tishangaye heli zinzia zalekeziwa très propre wano mji ujisawo mji wa Kansi dizo na haba donc ngashukuru mji wa Manza yabo warenga zihadhari usiku leo wareseve ye raisi wa hida usiku leo shangana nzondongoze wanyanasi wakafanya propaganda jana wa masiku gansi jino mwambiani kamimru wa renseignement mimi Patagoni kabati renseignement ni chapeo sijudo samba njandongoze mbaza wangu wakafanya ze manipulation jana e propagandi wafanya ze banderoli mziono banderoli watiaru mwa mji wa masihu wabandebo masihu wazifanye shala alhamdulillah ye jeunesse ya Baraka ya Manza wajuha wendo watoa ze banderoli botasi homasiuni ba watojwa wendo watoa ze banderoli wazitoa wazinambua wazilata yabondo wakafanya hizo ngabwe mwana maulo humu Faransa upara Omari Manza au Omari Mirali Omari Manza harima Facebook si mpara Omari Manza yende kine wakatsanga wakaweha ema pesa Komori yabesho wanyanya Manza quelques jeunes ondafanya yujo kirata wotsu wa Manza wakafanya ze banderoli wotsu wa Manza shaka wabeshea wendo wafanya ze banderoli zila ni jeni rongoze wandu wao ni rongoze tizambe mwanama Komori Manza ukomorima bo Omari Mirali mwanama mtukufu Omari Mirali njaja nude ya unupwesheo timwambia ni tinajaba nukamtima bani hangu tinajaba ndwangana minanyi shana nzunjeno heshelezize bo Omari Mirali bo Omari Mirali ibanuwa kusona haya kutufikiri kutufikiri hata juzi banu mzee waha mtukufu Mnezingu ya mswamihi mnezingu ya mlaze banu bema mnezingu na jerikoba na longo nembebo mzee wahatu mbabahahu de mbabahu ya bzaya hafarikinga sina besedo mwa banu mezimili banu kujasi hako morendo wajia mbabahahu kujasubuti warenga avion rapidement wasi hakomori wenda wadziha mbabahahu Komori Manza bo Omari zokuchona haya simwambia ngamjojo wanyi ngamtujwa fia hunu isazalika na ruhabala barabwe kazali haroha baada bonga bo mwanahe ojorenga haushe swa shanzuani vakimrohahe bradwati ya renge antudamba salimwa lendo eka edaula ngendo 2029 harimashe swa shanzuani salimwa finde jorenga nzuani ulende mwana wa azali yabo tunjuru azalinge banu yende mana kanga mjwa fia hunu bo Omari Mirali yewe tsani ngamjwa fiwa nezi famiza hanyuka mtusubutu sa Komori mbabaha mtukufu mnezi ya mrehemu ya mlaze banu rema mbabaha ya bzaya sasa sia ndo wazi mbabaha bo Omari Mirali izo kutufikiri kakolo ngofanyo nai shanga hari mazerezo mnyanya bahi ino problemu ba Komori juzi banu tsena hukaulola ukaweha tiji wono mjini hanyu Manza tunjuru ukaweha emranjwa Benri ibamrwa Benri shiko martiduaza ukaweha ukawe Henry ukafanya ukaulola ubehezinru ula hembu mshaha
ntujua ishi Komori nyanjwa mbaje shauka ulola kujasiha shauka fanya procuration ukafanya procuration mrohaho pare mrohaho yende ka Ulanda wewe ndio wakahenda juhose Komori bo marimirali bangaziri sawo ngaziri sawo ukusona haya hata tsawe hukobe hazimbu kaulola kutacho subutiwa si kujasi Komori shako fanya procuration. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun ba Komori, inna lillahi wa inna ilahi rajiun, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Ilo kafadziro ba Komori mrafi wa nimteza hayo mbabahi mnikatusubutu sa Komori izonde za hundra sedilarifu bu sedilarifu ya foni mziwahe baheba ya tsubakiba nikajasubutu si Komori tumamgo wana nzunuri jitsi nabu Omar Mirali kalkabidoni haya ukaya ikakutuzijua shanganu hamiyo mimdu aransenyema tujiro hamiyo ikakutuzijua ngojo kalabwa zentu ekatile o maulu ngojo labwa nomjiwa manza lewa au maulu ngojo labwa ndawe ne famia hako yabanu hamiyo shelaka kutuzijua nganu repetetse nabu Omar Manza tizamba minsu yenga njaja nudeye shanu nzonu heshelezize ngojo labwa nomjiwa manza lewo au maulu ngojo labwa dawe ne famia hako intikado bilu labwao intikado handani na msamani intikado handani inkado bilu ujoka labwa harimo mjiwa Manza bo marimirali bismillah nsido hamba hene mbrana suime ba Komori hajimbaye Faridin wa Sedabudu Borto Yemzeye Swabaha Sumani Barufu na maswimi atujino mabiani banaba sika mtungo jutowa fidi ya sheko mbeni sa isarangu hali atujino mabiani wandu wenji welewa watawe komba yinu wandu wenji wajivuru welewa watawa mwambanga mdungi yao ababa banu abasenga rangu azali ya vote wa 2024 bali balaze ngozi hisa wandu wenji welewa yabo abasa vanu ngamjitowa fidia makati yanu izo la mnejana wola mdembeni delebwizila la bashari yalo Tanzania ola iyonde system aloni yokatsola ngujitowa fidia nawe kombaisa tsola hajitowa fidia nawe kombaisa tizama mbrina sume donc watukufu nganjio harimwe alhamdulillah ya rais wa hidaula ranijaje msamani ranijaje mesajabili alhamdulillah ya rais wa hidaula emakatiano rongo yanu esange haruma omje mtukufu wa Manza nguso ale jumaiho alhamdulillah ngazendelea onro haringwandro hasheo wa Manza wa juhapia wa mimilia alhamdulillah vaheba na Omar Mirali watoka hunu Faransa ndambo mnyanya na mdambo mnyanya na mdungi watukufu yoti le message loni yo leo shatkanza njenrongoze idaula ya Komori ngankaze kofi ambabi ngankaze kofi ambabi watukufu ngankaze kofi ti janrongoze tizamba idaula ya Komori msamahani rangu msamahani bankaze kofi ya muono kanja kaza muono sheitwa shahangwa tujido hamba mtumbo kaya bonigo sato juse kofi arione sei monesha hitsoa wala abani kazo ngani kazo ukaba tukufu bashari buizi mwisho rangosi kwa juzi ka emadwamana wa hinsi ya Tanzania ne madwamana hinsi hatu esawa mrengo hahi atajotimize message la juzi hatorengwa ngantendo nishukuriye e activiste wa hido la mabajani hunu Faransa ya lo contacte yenaye yarnikao les informations ya kaurambio kaya ya kau para ya renseignement Komoro kaya bashari nguje kafanya message leo nguje karongwa leo abondizo harongo ensuila les services de renseignement za Komoro na za Tanzania hata jotimize message isa kwa kanza wamlupe wakanza wamlokalize abonga nshukuria activiste wa yakaulijuliza ya lokaliziwa
halokaliziwa bakatoa message atajutimizi ulado hahe hende hagabiliwa yabo harengwa yabo ngashukuriyo ya activista mnafiki hipokriti yalo kontatie naye yakarunika renseignement ngari mshukuri yao zone za handani izabili batukufu izabili hata bashari ya jorengwa wandu wa para les services de renseignement za Komori les services de renseignement za Tanzania wapara l'ambassadeur wa Komori ulo Tanzania sinavumbwe simwa hahe nano wandu wafanyo haziho tina wavumbwa leo ntu wavumbwa leo bahi wapara l'ambassadeur hata kajaju se telefoni wapara wandu wa hahe wandu wa ambassadeur wafanyo hazi ambassade wampara telefoni hata kwa jaju sabau ambassadeur wa Tanzania tizamba kajajusa wa Komori kajajuse telefoni o wandu wafanyo haziho tena rimwe ambassade kwa jajusa waundo wakaufrene dossier ya bashari chokabidi rangujane sange Komorema katiano sheka ezaka frenenri tizamba c'est l'ambassadeur wa Tanzania enda kachongaze nguzi frene saka kaja kajuse telefoni haparano para hata kajajuse telefoni yabana nzondongozea ambassadeur ulo Tanzania ni wandu hahe walo yiho ukanga niujuo nganijuo ndo lo yiho wandu wafanyo hazi ambassadeur ngamina tamru shimeji wangu lo yabo tena shimeji wangu lo yabo mumbeni ulo ufanyo hazi ambassadeur tena ngani mjuo na uone kina wakado hadisi na bashari yedo hadisi na bashari tena yabo harimwe ponya bilini batukufu nambe ambassadeur mtukufu mjaja ni mde ni mpwesheo mjaja ni mde shakanga labo banu ekabashari holabanu resamdi isanga mbishao ka holabanu resamdi ya ha 11h e samedi ikabidi ondi he Komori yasiswa Komori holabanu resamdi ekabashari kajasi ya Komori yabo ambassadeur lo Tanzania kadwamana nano wafanyo hazarmu ambassadeur mkimadwamana bakamtujua useurulo nuo emakatiano kamtujua useu ulo nasisi wandu wa hera isi wa hedaula kamtujua useu ulo nuo si wa Komori izo bashari bwizi ya rendo wa Komori ya ringaze mali harmo wa Komori ya wahibia ya deaze famiza hatu ya de notability ya Komori ya de madwamana wa hensi ya hatu ya de ya ntajuhamba de raisi de mhu wa hensi ya hatu al-Imam Azali njajuhamba tena madame première de mzazi wa hensi ya hatu ngasino siu bahi monsieur l'ambassadeur wa Komori lo Tanzania lo ndoha ho mlo armu ambassade e kaba sharika jasi ha Komori nganda bobano mimi Patagoni mimi Patagoni ganza bonro e kaba sharika jasi swa Komori ho labanu le samunzi garavu yabo rais wa hidaula nganza ujo changer wandu wanu kenakiri monsieur le président Azali yode point ya bili point ya rarutse na batukufu zanje njendrongo zembabi ba Komori njendrongo mbaza mirongo mbabi mjuwe mana basharia ya rengwa nrongo mbili basi ya handani ukainde joka tsongoza surtout ya si Komori de ya handani basi dabukaya bashari nguyilwa ni wana Komori bashari limbwizi bashari hahibia wana Komori mapesa menji tidwaza ze shabu tidwaza tinikwa nganzo tinikwa she sabu shatidwaza sama pesa menji ya hibia o wa Komori hizo ndeza katsungweza bashari ya rengwa Tanzania tida politiki abanjo je politiki seyonde ponya bili tida politiki rangu shanga nevumbuwa de makafa maziro ya sisa harmonsi ya hatu do wizi zemplete gizo zinji nsidwazo kaya harumaye ye periodi ya ikililu handi afanywa mandandare e makatianu tena ngena mandandare nraru makatianu mandandare nraru makatianu haruma uizi heze plenti za huwa na Komori wakaupplente ka bashari wola ngarimwe umapesa zemplenti suzibaliwa henda yiho yabo harungwa bure ba Komori yabo bashari harungwa bure
yoke suba Komori heni mwana mkomori nafikiri yeski yabo Bashari Bwizi henda zingora bure abakaja zingora bure izo ndizo nanzo nganjo jarimo po hiyo nambe sedi la rifu nambe ndo sedi la rifu kuna shindo fanya barango sedi la rifu wanata webu iti sedi la rifu abonjo de ya shizo ndeza koli hohibi mapeso wa Komori sedi la rifu ebanu ngotujunda wa defend Bwizi sedi la rifu ngojo defend Bwizi hamadawe sedi la rifu Bwizi hamadawe mtuma mkwe badinga bandwa wanza nkalizi wa Komori badinga bandwa wanza nkalizi sidi la rifu ngojo kashindo fanya ndongo ndani nchi ya Tanzania ngojo shindo himewa ni daula ya Tanzania ni daula ya Komori sidi la rifu ngojo shinda ngojo karma zirezo do fanya zebaruwa wazitarma ze media arma zirezo no mnyanya shingarcho wona garjo wona jona kango jo shindo zingaribia Bashari Bwizi yatisi ya Komori garjo wona sidi la rifu wanu mrudo defende Bwizi hamadaye aminja porosiona vanu misudo hamba yabo mwahiba yabo mlo wezi ngamtwari mazere somdamba Bwizi ebanu kutwari mazere swadu yarambia ndongondri donc ngandrejei tsena harimwe suala ya hangu ngandrejei Bashari tizamba harengwa hazingara ho wizi ya ufanya poya bili tena hakazingaro Henry tena de malapizo yamba wa harima zerezo sosio yabanzo njibu mwana macho ya njabanu mahafidhu yafanya Roma yafanya publication ya romantiki yanziha ya tarma zemedia na be mahafidhu edini ye njarma zerezo do fanya mabashari wedo wazaza hatu wede matomana wenzi hatu wede no tabita Komori mahafidhu edini wakawa wanzi ho mnyanya leo njiyo de ze famille zatu rioni yo de politique. Est-ce que Bashara kafanya politique? Banunga mjuja mdore nga rumalaba. Shaka nwari renga si wana Komori malaba. Est-ce que Bashari Bwizi akafanya politique? Gantomba bimala pizo tsaya ni akaude ya l'ancien ministre Soif Mohamed Soif Elamini ni mwanyanya Kamali Soifi esa juzi baka mashughuli harmonje mtukufa mituje hakansi hade famia Soif Elamini hata basi hakansa wapa magoza tabasi eyo nde politiki mdonja zevi prive za wandu yonde politiki hao mahafidho edini nwana nyuho ujibule suala hilo politiki mdonja zevi prive za hatu zevi prive za notorite wa Komori yonde politiki hao manama mtukufu Ahmed Hassani journaliste wa chaîne libre de Komori muishendo message yinu baba banu ngamkonfonde wa activiste la mazirezo kwambo politiki no insulte o wandu ngabo différence entre mbu fanyo politiki mbu hambo politiki ou propose hambo zibiro nayi ne zibira ondo na mbu ou insulte ou doze pamiza hatu ndi madwamana izo tofauti mbili nuka tufanya politiki ngebano ngudewo ngudoze pamiza hatu ngude madwamana afundambo ka harengwa bure grand patriote c'est un révolutionnaire harengwa bure bari ngombo izibira u Komori harengwa bure bari ngombo izibira una Komori ngantomba bema la pizo yambao badi hamba mala pizo menji badi hada wandu wenji na izo ndizo njo kanza njeni ke message ye daula Komori ngandungi yo rangu ngandungi na mwishembabi ngantota mbabi titi ya kaudea na mwishile ntu ya kadea ya secrétaire général wa gouvernement Nour El Fatou na mwishile imala pizo ya kahumdea sina subutini ambe bano ntujwamba babo esanjo yamba bano aboti mfanya publication sina yamba bano imala pizo yao izo nizo manzo ba Komori yonde politiki ba Komori gantomba bintinti mwishema la pizo yamba ubanu haruma famille ya Soif voilà ya Soif Elamini gantomba bintinti mbabititi voilà yendi zindizo manzo ba Komori capacité intellectuelle ya kanio ni shabanu habahabu wa Komori ko ulumana ulumafa ya mbaba na marangu na jazz babu ngude yabonda bado l'ancien ministre
na ine nazukiwahe Amini Soifu nuwananya ze Haidari wao pia ze Haidari Soifu na Abdu Soifu ukawo military wanoti joele wanai muabudu warengele gonzi wajimilikisha warengele gonzi wende warumilie mwana mshwahao litisaidilo wa Komori halafu wadu amba ukana hariabo ngwauna haya dau Mkomori na mngazija kangu mwana haya wende ya washie mwana mshwahe ndi ya hima ya loze mwana mshwahe Shauka Kamal Soifu na Amini Soifu ngamrenga ule gonzi langu Arabi Saudite. Voilà, basi ntoka zovano Bano hanje ye vie privée ya he famille ya l'ancien ministre Mohamed El Arif Soif El Amin hanje vie privée ya heleda hoilo eyo politiki ba Komori imano tuambe izo Soif El Amin yafanya arme daula sabarindri imano tuambe izo Kamel Soif yafanya arme daula sabarindri pourquoi on j'ai vu ohatu orende ma vie privée c'est ma vie imano sabarindri karikobala na swala ni ba Komori rarancho jinga nezibwi nuvantara nezinkalizi rakubaliana bani yo haki ya nyumambe zibira una iharma yensi yo haki shasido kamdo jazi vi privé za wanru hafumra japari soyo loya haumre ndarango afungwa haumra porto plainte balanga bo dictature ila dictature rafanyo ila dictature Komori ze video nguzo zinji wanimcho telecharge ze video za pia ngaminizon to twalia mbabi nje renseignement Komori nje nibeshera renseignement Komori mimi nijua besha mimi ikakwa tinizo jukiri kwa tinizo ijokiri yinde maana kabashari kanajwa eshape de malapizo ya dewe daula ya doe madhamana wa hensi ya hatu ya de yao wana Komori ya de yao ze famille za hatu yokeno passe dizerongo mbili hizo ba Komori dabo ya hiba mapesa iliwao mapesa nwana Komori ne malapizo amba wahar mazerezo sune zenrabo esangu pango rabo hamba ya war ma zenrabo yambao gananzo nambe l'autorité de mrufanya zenazali urongo les informations utsaho les informations yenika activiste lo Komori va activiste ye para bashari ye mnika nganejeze tena bawandronga chodo wa jashalido ngalido nione hosisi wa bashari Komori rangu rione kandi zongo sisi avant samedi à 11h et sango sisi wa avant 11h za hunu ngalido nione rangu shana nzonambe ntinavumbe simwa hahe ikaya ministre yeka conseiller tinavumbe simwa hahe shangurongo des informations ne kanondo wamenya we politique ya rais wa hedaula ngurongo des informations yezi transfer hunu yebesheya mu activiste lo hunu baheye renga yebesha bashari kamna ishape tinavumbe simwa hera hatizamba shamru na suime ngasijido hamba mrejei tena wa Komori ye daula ya Komori yenye basharata ati jihadum sabusani bashari bwizi hati ke Tanzania hadum sabusani mwele atamumchililia mumnika liberté habaki Tanzania yewe ngarepete tena daula ya Komori hotukufu hanyu madhamana wa hensi hatu mtukufu delo nekerianti ensi hatu mtukufu Mohamed Ahmed Assoumani ministre de l'Intérieur mtukufu procureur de la République mtukufu Abdou Ismail de azingare renseignement Komori mtukufu l'ancien ministre de l'Intérieur mtukufu Fakridini Mahamoud Mradabi msifanye errori bashari na siswa Komori bashari bwizina na rimwishe kasi Komori c'est ça avant samedi babo abomshindwa abo bashari hamshindini na rikubaliana swala linu yabo bashari hamshindini dena sadilarifu bashari na jundre avant 11h samedi nu Komori rimle Komori
yo c'est facile banu ze preuves nganyizo pia ikatana les épreuves nganya ze témoignages katende ze témoignages do andwa hibi wa zima pesa ngamjonja mwa pari hamzima wa jeneze pletiho je les témoignages ikatana les épreuves ngabo les aveux et les aveux ndazi bashagi hazaba ndro harima ze rezo ze vidongo za banu na mtsahe ondro zitsahe waje zivyo hiho bake traducteur ya traduire zizo akaduhamba hazamba andro kami zoko limibwizi tibandro mapesa hazamba ze vidongo za banu yo yambilwa les aveux il a avoué kako limibwizi tibandro tibio wana komori mapesa ikatamba de preuve ngabo ze mirongo yamba utena démonstration yo preuve démonstration vous démontre ye kantie de madomana wa hensi ya hatu ze preuve nguzo hapo pia kono ye kantie ye kaze madomana watu ndabo ngabo ze preuve yo pièce maîtresse na lengwa yambe madomana wa Tanzania ukaya hukaza matala nukaza Saifi Nrabu haunga jamba hukaza l'ancien ministre de l'intérieur Fakridin Mohamed Nrabu hukaza Nrabu inga una ze preuve zo kahamba nga una ze preuve il faut yeye bashari azitowe inu dossier yangu yo bashari kijikabidie shapia hata bashari yuni mana mkai kama mchilili yale suala linu yewe yabo bashari hamshindini ilo kavadziro lijosi harmenti ya hatu kabashari hechi haransiwa Tanzania bahi bashari nasisiwa bashari bwizina siswa komori avant samedi ngarilindao watukufu madwamana wa henti hatu watukufu mlo Tanzania watukufu mlo ne renseignement komori kena ukiri bashari hantu wa Tanzania hauya jijwa bakiho na siswa komori parce que tizamba vous avez toutes les cartes en main nganya ze cartes en main bashara siswa komori le bwizi le selo bwizi hazamba kaye bwizi bakena ukiri madwamana wa henti hatu msifanye bêtise msieshue parce que yo faiblesse ze prévu pia tizamba ze prévu pia zikansi kabasi ndugu za tena yabona sisi wa Komori ndi yajibu mahakama ya Komori ndi yajibu zemaliza wandu ya ziba ngarilindao ya avoka wa hao Sedilarif Busadilari ngarulindao defende bashari rione shanganza wenda ihoba hoto wezemaliza wanru zemaliza huwa na Komori Busadilarifu shakarno ba nafasi nano wanramba munyanya hunu Faharidini Bolto Hajimbaye na Maswime esarme telefoni ya hahe yandi soto aliwa yangaliwa telefona hahe nonganyi Buhari yabo bo Hajimbaye bo Bolto mzeye ngamtsangao dauna bashari na Maswime bo Bolto Hajimbaye Bolto Fahari surtout Hajimbaye na Bolto na Maswime parce que nganya contact da Nina Bashari nganyina harma ze réseaux sociaux nganyina WhatsApp ya hanyu mdungo hadisi yabo nganya contact ngamdungo parana yabo Bolto Hajimbaye mtsanga harma emirongo mi Bashari bwiza dungo hambari mazerezo abona Maswime Hajimbaye Bolto na Maswime mdatsemba babaha na mjomrango wesarangu Bashari ya rengwa jana kabatsi mzima dani yacho harongowa Hajimbaye otsodaza Bolto yemze otsodaza na mjomrango we na mjuhem rongo mratsi daze mruna swime na mjuhem rongo na mjuhem defende mananyanyi shana Maswime tsigido hamba Maswime sangasi lete tu esahaja zifamiza hanyu ngazimlinda woni msekomari munimwa wawoni Hajimbaye kadwamana mjomba ha humsedie cette fois-ci kana shino fanya barongo bwa Hajimbaye huma dimsedie kana shino fanya barongo bwa Hajimbaye yonganu labyo banu bwa Hajimbaye swali nganu labyo banu msedie kana shino fanya barongo hata bwa Hajimbaye nabonga une shuli ya haho setete tizamba kango soko mori wagwa bwa Hajimbaye nganjosia Komori bwa Hajimbaye
bahajimba iswali yabo ijokani reje zadingoni tse komori nganjoka roha danzu armo mfumo bana nganjoka roha ni msafara mahali shanda we bahajimba ndawe Faridinwa Sedabudu Badrudini mzima yabona tso desida mguso komori bahiwagwa hiba komora njotsinze bien si he komori yomba benga nchujudo mabiana nam kesure certain bahajimba baba ujojoendea yani pare au yapare famia hangu negociatori hanidea negociatori balalo ngufanya hazideni rasenyema nsumwelewa ngufanya hazideni rasenyema komori nsumwelewa ujopare famia yangu yawambie bala ngufanya hazideni rasenyema komori kadhamana bahajimbaye ndrejoyi borto mze bahi borto mze kadhamana bo borto mze juhorongo bo borto juhambo mnyanya usidazi juhawabo mnyanya baimwa na nyuharengwa udungo kantimwe parana juhambo mnyanya juha urongo shashime bo borto mze asime bo borto batsa hulo la juzi ban hulo ola sawa hudungo mnyanya tamjoti zama ngamjoka komori huno tamfia huno nazina jene msife shana mkena moyo shana mtoka na moyo mke hunu hata isazali kana roha zali kana roha na chigiro zamba tukole mtsojone manya mtsojona lebwizila bashari hakansi ngudo ze famiza hatu ngude ye madwamana wahensi hatu hakansa tsomba ngatsoma de famille hangu ne famille ngatsomba de mi prochaine we borto de na haji ngatsomba de famille hangu mimi yoti de mwana mabude mwana de famille hangu ne famille ha madam bai mushie heli adazi famille hatu hata halafu mtsoda za kamchumrongoza weti mwenye borto pari bashari bo bashara tibala ngotsoda mtaza negociateur yoti haki wala ngotsoda mbaba ha madam bai isanraya ula grand notable yoti haki ransi shauda zanga mjibi wao mdoda zamwe mpesha ze message hamba do hamba yo nyanya jeu yo ndo nyanya dune makasi tfasi karnamba ni nafasi bashari karnamba nafasi ngusi swa komori madwama na wahensi atu na mumsise komori ngaranzori mone samedi ava samedi rimone komori msimlejeze msikiri bashara mtsabusani hiho msikiri wana letre wanu sedilar fa beho yiho yo mafisi wanate daula mabajano sukajana watahama pesa daula mabajani hunu Paris watahama pesa wanika sedilarif ariende ya mwani ya Tanzania na mrenge mnika sedilarif ndia kansana aruma loteliho yake tranquille sedilarif shakana shindo fanya mbandongo hata babi yinu tisamba sedilarif kunjoshinda wanini daula ya Komori gujoshinda ya wanini daula ya Komori mgoe donc watukufu ngarika zoba rizo habari objectif ya hangu ncho kanza nije ni message e madhamana wa hensi ya hatu ngari mlidawoni mfanya hazi njema justice ya Komori renseignement Komori ministre de l'intérieur procureur de la république ni watukufu ngari mwanzaoni na mfanyizi hazi za hanyu ngonya nganyaze preuve pia horenga bashari asiswa Komori mtsikiri mhadalwa ngono mtsikiri na mzingara wano mzingara ngamumbali ya usi ya Komori yende ya jibu mahakama ya Komori malapizo akaduhamba malapizo akadomba madhamana wa hensi hatu malapizo akadomba les autorités ya kaduhamba mhuwa wa hensi hatu azala sumani president njajomba madame première madame Ambari heli yampa magoza tabasi izo ifonde ya jibu yende ya jibu mapesa ya wana Komori ya hiba ise lobwizi ifonde yato mapesa ya wanu donc abwe mahakama ya Komori ngamlindawo yabo nasiha Komori ava samedi bakenokiri yomba besi nakubali tizamba ambassadeur ulo Tanzania kufanya error kwa jana kufanya error ngaranzora trape error wafanya kwa jana bashara swa Komori ambassadeur ulo Tanzania ngarepete tena l'ambassadeur ulo Tanzania utifanye error tena ni jokirika banu wana Komori walo Tanzania kwa tabi hao yo preuve ukatsuongo paro telefoni l'ambassadeur ulo Tanzania go paro telefoni katsujusa ekanga mwana Komori ulo arma urgence ho para kujajusa yo problemu
yo kabidi uso hine mrujo ujona telefoni ay mwana mkomori ujuse telefoni yuti haki yabo ikamngwa analize ngo zinu yabo nyinyi mtsanga ambassadeur mfanyo hazi wabo mtsanga rumabashari kaya tiswa komori mka ujwaza ngo yizo shaka mem mtu paro telefoni hata basi donc nganzawo mtukufu ambassadeur njeja nudeye shanga nzo urepare erreur wafanya kwa jana bashari ufanye ze modalité ufanye ze formalité bashari asiswa komori garsamba undo bana garsamba undo zozabari ba komori rane jatimizi ni jibu wandu holo opposition makatiano bationo l'ancien ministre de l'intérieur Kiki hadunga nele Laurent Désiré wenda armwe ambassade ya Komori e makatiano wenda armwe ambassade ya Tanzania Komori ariondo wadai basharibu zarafungulu msowo unafiki aho wanduani ariyafungulwa sawa ule opposition pia wajuha pia yene mama kama dhamananti hatu na mriaji sebani bakena kiro wandu wanadoja werenga ndumalaba kena kiro wandu wanadoja banu wambezi wanzao we watukufu ngakazobanu banga ngamino si hakuyu ngankazobanu banga mino si hakuyu sangaranzao lebwizi la bashari kwa Komori ayo no objectif fuloni yo leona maudu ne samunzi il faut he Komori il faut ya sisiwa Komori donc ngankazobanu banga mino si hakuyu